you all punya prosedur sebenarnya saya dah tulis dah dekat bawah prosedur sebab kita tak nak ambil masa untuk tulis prosedur. So ni beberapa tips and kriteria semasa anda menulis prosedur. Masa you menulis prosedur. So yang pertama ni sangat penting, tetapi kalau you buat ayat pasif pun akan ada markah juga. Jangan risau. Jadi this is the best version of question. Cara untuk you tulis prosedur, ayat you aktif. Korang tahu kan ayat aktif macam mana? You letak kata kerja dekat depan. Contohnya, potong kentang kepada beberapa bahagian. So, cut the potato into few strips. Tebuk kentang menggunakan penebuk gabus. Cut the potato into 6 strips. So, ayat aktif, kata kerja, you letak dekat depan. Kata kerja diikuti dengan apalah that you want to do. Kata kerja, tebuk, ukur, rendam. So that kind of thing, itu mesti kena letak di hadapan. So penyediaan radas, ada kata kerja, tuang, isi, ini semua you all boleh baca. Langkah mengendalikan, ini kita just follow, simply follow, apa dia? Dekat atas. Sebab kat atas dalam soalan dia dah minta. Jadi macam mana kita translate into the procedure. Yang ni adalah skema jawapan. Jawapan sampel sebenarnya. This part. Ingat ada 3 markah. So kalau you tak buat salah satu, apa yang soalan minta, awak akan ditolak 1 markah. You tak buat 2, awak tolak 2 markah. You tak buat 3, better you tak payah buat lah. Sebab tolak 3 markah. Kosong. Dapat kosong lah. Okay. Jadi, nampak tak ayat aktif saya letak dekat depan? Ayat aktif lah. Kata kerja. Ayat aktif. Saya letak dekat depan. Cut. Tebuk kentang. Menggunakan penebuk gabus kepada 6 jalur into 6 strip because we need 6 strip. We have 3 solution. Each solution must have 2 strip based on the diagram. Okay. Jadi yang ini adalah cara you mengawal. Bukan cara you mengawal. Ini adalah cara you manage the apparatus and the material. Okay. K1 lah cara you manage. Lepas tu, yang kedua, ukur dan potong setiap jalur kentang 3 cm menggunakan pembaris. Ukur dan potong. Ukur dan potong. Measure and cut each potato strip into 3 cm. So, ni sebenarnya apa, guys? Ni sebenarnya apa? Yang ini adalah cara anda mengawal pemboleh ubah apa? Manipulated, responding ataupun fixed. This is how we can control the fixed variable. Ataupun pemboleh ubah dimalarkan yang kita tak boleh ubah. So throughout the experiment, you need to ensure that all length is 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Faham? Jadi awak dah obey awak dah dapat 2 markah dah sebenarnya dekat sini. So yang pertama, how to manage the apparatus. Cara untuk you kawal apparatus. So yang kedua, how to manage the pemboleh ubah dimalarkan. Settle 3 cm, 3 cm, 3 cm. Panjang awal, strip potato. Okay. Dan yang ketiga, rendam 2 jalur kentang ke dalam setiap bika yang mengandungi air suling, larutan sukrosa, given that you terus buat 3-3. Diberi anda terus buat 3-3. Dan larutan sukros. Guys, yang ni, the one that I color dengan yellow color, ni. Yang ni sebenarnya K4. K4 mana saya tengok dekat sini. Cara you mengawal pemboleh ubah manipulasi. Because you cakap, you immerse them in a 3 different solution. Awak rendam mereka ke dalam 3 larutan berbeza. So, ni cara you mengawal pemboleh ubah manipulasi. So, you dah settle. Satu lagi. Okay. Jadi, setiap ni ada markah. Yang kedua, tapi maksimum 3 lah. Yang keempat adalah you mula jam rendik dengan segera. Mula jam rendik dengan segera. Yang ni sebenarnya adalah cara you control the apparatus and the material. Macam ni you kawal, you kendalikan apparatus, you kendalikan substance material tu semua. Okay, jadi ni sama lah dengan K1. K1 cara mengawal. Okay. Kalau tak tulis pun tak apa sebab yang dah ada satu. Tapi tak cantik lah kalau tiba-tiba kita tak bagi tahu kita rendam berapa minit. So you have to state juga you berendam berapa minit. Okay. Jadi
Kalau ini you tak tulis, tak apa. Sebab you dah ada 15 minit kat bawah. Selepas 15 minit, so after 50 minit, awak keluarkan jalur kentang, awak keringkan dan you ukur dan record panjang akhir. So, isn't it cara you mengawal pemboleh ubah bergerak balas? You get the final length of potato strip. Awak dapatkan panjang akhir bagi jalur kentang. Tengoklah dia semakin bertambah ke, berkurang ke, sama je ke? Then, settle. You ada nombor satu, you already state tentang, you pakai ayat pasif lah, ayat aktif. Dah settle. Kita dah ada dah yang ni. Kita tengok dekat atas apa yang dia minta. Mengendalikan bahan dengan radas, you stated about it already. Yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan. Semua you start with 3 cm. Okay, 3 cm down. Cara mengendalikan pemboleh ubah bergerak balas. Lepas you rendam dalam 3 larutan yang berbeza, manipulative variable. So, you ambil panjang akhir after 15 minit. You ukur panjang akhir. You measure the final length of potato strip after 15 minutes. So, this is how to control the responding variable. And then langkah berjaga-jaga, K5, awak macam mana awak nak ensure that eksperimen ni tepat dan jitu? How you want to ensure that? Awak kena keringkan dulu dengan menggunakan kertas turas. So, you kena keringkan sebab kita nak clearkan the potato strip from the solution. Kalau tak kita biar aja, maksudnya dia masih lagi terendam. Jadi, we want to avoid the further expansions of the potato strip. Kita nak mengelakkan potato strip tu jadi semakin bertambah panjang atau semakin bertambah pendek. Jadi, you better lap dengan menggunakan kertas turas. So, ada statement dekat sini kan, kertas turas. So, ada sebab kenapa kita kena letak. This is the precaution step. Precaution step. Okay. Tadi ada semua, dapatlah 3 markah. Tapi depends. Kadang-kala, bila tengok dekat prosedur, dia letak sampai 4 markah. Paling banyak saya pernah nampak 4 markah. Paling sikit, I pernah nampak 3 markah. Paling sikit, paling banyak 4 markah. 5 markah, I tak pernah nampak. Tapi tahun lepas, mencipta sejarah sikit lah. Okay, nanti saya cerita. Itu untuk chemistry Okay, jadi untuk yang ni, jelas anak-anak, clear. Jadi you have to remember, walaupun soalan tak minta, 5 ni, tolong ingat. Nombor 1, you kena ada cara you kendalikan apparatus. Kendali radas. Apparatus dan substance dan bahan. Mesti kena ada. Kalau tak ada, bukan eksperimen lah namanya kan. So, yang kedua, mesti kena ada apa anak-anak? Number 2, what do you need to set? Mesti kena ada pemboleh ubah dimalarkan, responding variable. How you control responding variable. Number 3, mesti kena ada pemboleh ubah bergerak balas, responding variable. Number 4, responding variable. Kalau tukar dengan manipulated variable, tak ada masalah. Mesti kena ada how you control your manipulated variable. And number 5, kena buat apa? What did you need to do? Mesti kena ada at least 1 precaution step. You letak ke 5 ni, you don't have to worry 3 markah ke, 4 markah ke, mesti you akan dapat. So ingat, so this is the 5 tips that might be giving you full, not might be giving you, that will be giving you full mark. Jelas? Jelas tak? Manalah tahu ni kan soalan trial tahun lepas. Mana tahu tersangkut soalan ni. Ada tak keluar soalan ni dalam you all punya midterm? Dalam pertengahan tahun ada yang keluar tak soalan ni? Kalau ada, dia tak pakai kentang cikgu, dia pakai sadari. Samalah. Cuma you tengok dia kena berapa jalur, kena cari average ke tak? Dalam gambar kita tahu kena cari average sebab dia letak in each of the beaker containing solution ada 2. Maksud mesti kena ada average. Awak tak boleh potong kentang kepada 3 bahagian sahaja. Yang ni kalau you buat macam tu, salah lah sebab you tak tengok kepada rajah. You didn't look at the rajah. Okay, selesai. Kriteria ni saya dah sebut tadi. Macam saya katalah, awak ada 5 kriteria, awak dapat 3 markah. Awak ada 4 kriteria, 2 markah. Awak ada 3 kriteria je, 1 markah. Awak ada 1, 2 je, baik tak baik jawab. Kosong. Okay, so done. Jadi, alright. So, anak-anak, yang ni adalah example sahaja.
Sebab kita tak buat eksperimen. Kalau you buat eksperimen, saya bagi example based on what we are doing. Based on apa yang you buat dalam eksperimen. Jadi ini apa yang saya buat dalam eksperimen, ni apa yang saya dapat. So, technically, dia boleh berubah-ubah lah. Kalau you buat dapat lain lah. Ni contoh, saya ambil contoh yang saya buat. Okay, guys. Before I give you example of the reading, sebab saya buat eksperimen, you tak buat lagi. I would like to ask you. Saya nak tanya awak lah. Air suling. Air suling, larutan sukrosa 0%, distilled water 0% sucrose solution. Yang ini adalah isotonic, hypotonic or hypertonic. Cepat. Air suling, distilled water. Kalau boleh comment for everyone so I don't have to click on your name. Bila kata air suling, maksudnya 100% water. Pure water. Air yang tulen. So guys, tak payah fikir guys. Kita tulis je dekat sini. Hypotonic. Okay, ni sebagai kita punya nota lah. Ini bukan dalam, ini tak perlu you tulis dalam jadual. Ini nota kita sambil-sambil kita study kan. Okay, so ini untuk tumbuhan, hypotonic. Jadi guys, ingat tak kalaulah larutan itu adalah hypotonic, what happened to the vacuole? Apa yang berlaku kepada vacuole kalaulah larutan itu adalah hypotonic? Hypotonic maksudnya larutan tu banyak air. Jadi, the water, this is your potato strip. Ini adalah you punya potato strip. Air masuk ke air keluar? Air masuk ke dalam vacuole ataupun air keluar daripada vacuole? So, air akan masuk betul. The molecules of water, they will be going into. They will be going into. Ini akan menyebabkan apa yang berlaku? This will be causing what happen? The vacuole akan mengembang. The vacuole will be expanded. Jadi, you tulis dekat sini. Vacuole expanded. Expand. Ataupun vacuole kembang. Ini tak payah tulis dalam jadual, tapi saya tulis sebab sambil-sambil kita buat ulang kaji. So the cell tegit. Sel menjadi tegit. So by right, dia punya size semakin bertambah lah kan. By right, dia punya size ataupun the length it need to be increases semakin bertambah. Awalnya 3 cm. Mungkin dia jadi 3.1. It could be 3.2. Mungkin kan? Setuju dengan saya? Jadi you pun, jadi sebab kita agak-agak kalau eksperimen tu tak dapat, kita tipu sunat sikit lah. Sebab you know that hypotonic supposed to be awalnya 3 cm. Initial just now dekat atas, initial strip that we use is 3 cm. Takkan awak nak letak 3 cm? Takkan awak letak 2.9 cm? Maksudnya bukan hypotonic lah kalau you do like that. So of course, kita tipu sunat sikit kalau you tak dapat dalam eksperimen tu. What you need to do? Awak tipu sunat. Ni kalau awak tak dapat, still ada markah Okay. Initial 3 cm. So kat sini, tipulah sunat. Katalah letak 3.2 cm. Okay, cukup. Cepatlah letak macam tu. Strip yang kedua, janganlah letak 2.9 pula. So make sure dia tally. 3.2, aku letaklah 3.3. Ni ada markah. Ni kalau dia kira tak dapat, you cantikkan sikit. Ni non-ethical tapi ni membantu untuk you dapat markah. Sepatutnya kita kena buat lah. And then, you cari purata. 3.2 plus 3.3 bahagi 2. Berapa you dapat? Dia akan dapat 0.25 kan? Sekejap saya pun kalkulator tak beli lagi. 3.3 bahagi dengan 2. So, you akan dapat 3.25. Betul? Betul tak anak-anak? So, this is the purata, this is the average. Agree? Agree? Agree ke semua? Are you all agree? Boleh saya buat macam ni? Jawapannya adalah tak boleh. You need to ensure all decimal places, setiap titik perpuluhan mesti kena standardize. Kalau daripada awal, you buat 2 titik perpuluhan, 2 decimal places, so everything need to be 2 decimal places. Kalau daripada awal, you buat 1 decimal places, everything need to be 1 decimal places. Jadi, saya tak boleh buat macam ni. Yang betul adalah 3.3.
bundarkan kepada 1 decimal places. So you have to round off into 1 decimal places, bundar kepada 1 titik perpuluhan. Faham? Boleh? Faham? So tak boleh kejap 2, kejap 3, kejap 1. Tak boleh lah.